نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتسب الله سبحانه وتعالى تكبر كم بلمو بفي أيانغيه بالنبي بإذن الله عز المولى إن شاء الله تبارك وتعالى تبدأ ترد كربكم سبي إن شاء الله هو مبيماني يوغيرا نوبلمو كنا إن شاء الله تجينا كربين سبي ليرو twalaba ensobi bbiri. Twasooka ne tulaba ensobi esooka okwaniriza omwezi gwa Ramadani n'oggula ebyokulya. Ntulaba ensobi ey'okubiri okulya ddaako amangu. Biidhinillah katugenda kulaba ensobi ey'okusatu, ey'okuna n'ey'okutaano insha Allah. Obutava kiro na nniya ya kusiiba. Ensobi yaffe esooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu alina okuva n'enniya ekiro biidhinillah eyo akhta an ba'd as-sa'imuna mubamu kubasibi la ya ni'yatu lis-sa'im tibabeera na nniya fa idha alimu as-sa'im. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba yadkhulu shahra ramadana wajibun alayha fakad warada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قوله نبي يغامبا من لم يبيت صيام من ليلة فلا صيام له رواه النسائي. وقول صلى الله عليه وسلم من لم يبات الصائم قبل طلوع الفجر فليصم فلا صيام له رواه الدارقطني. kati biidhinillah ebyo ebigambo tulabye ebya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atulaga nti omuntu alina okubeera n'enniya biidhinillah. Omuntu yenna asula n'enniya n'asula n'enniya nga tasiibye nga tasuze agireese nabukera ku makya oyo ne wasiiba tebiba bituufu. Okusiiba okwa faradha tebiba bituufu biidhinillah. Obujulizi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba yenna ataba kiro na nniya okusiiba kwe talina kusiiba insha Allah tabaraka wa taala. Ensobi ey'okubiri nga ey'okuna insha Allah okulya mu bugenderevu nga baziina subhi. Eno nayo nsobi nnene biidhinillah tujegendereze. Adhan ibn al-Maktum yazina fa innahu la yu'adhanu hatta yatra'u al-fajr. yazina okujjako nga fajiri etuse fa in kanat ta'lamu an hadha al-mu'adhdhin la yu'adhdhinu illa idha tala'a al-fajr. Kitegeeza nti biidhinillah we kiba kisobose abantu mbatere wabazinyi babiri abana abawulira biidhinillah tabaraka wa ta'ala insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tulina okwegendereza nnyo ku subhi awo eyo naye ensobi ebaawo biidhinillah. Ensobi ey'okutaano we tugenda okukoma n'enkya tujja kulaba y'ensobi nga 3 biidhinillah ne luli 3. Obutakomya kulya eri oyo aba teyategedde nti Ramadani yatuuse bw'ategeera. Bw'otegeera ng'oli wala oba olina okusiiba nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yatugamba nti nno قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرجل ينادي في الناس يوم الشورى إن من أقل فليتم ومن لم يأقل فليأكل. Nabi sallallahu alayhi wasallam kino kitulaga nti olunaku lwa shura lwalinga lwabwatteeka naye baalaalika Ramadani Nabi sallallahu alayhi wasallam n'alulaga nti abayagala alye abayagala asiibe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Era kyagenderamu n'okutegeeza abantu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala awe tukomye. Saagala kuwanvuya odiyo eno insha Allah musonyiwe biidhinillah n'enkya tujja kulaba y'ensobi 3 bismillah. Salamu